16 i 17 marca u Baču otримана зонска смотра рецитаторох, а учашники котрі рецитували на рускім язику витворили одличний пласман у змаганню Заходно-Бачкого і Южно-Бачкого округу. У младшім возросту на покраїнську смотру ще пласували Ема Живкович і Яна Варга з Руського Керестура, Теодора Гайдош з Скоцура і Іван Молнар з Дюрдьова. У štrednjem возросту dalje prešli Minea Juhas i Valentina Novta z Ruskog Kerestura, a u staršim Valentina Salak z Đurdjova i Jovan Živković z Novog Sadu. Popri njih na smotri u Baču u mlačej konkurenciji nastupili i Ivan Plančak z Ruskog Kerestura, Jasna Perenčević z Skocura i Teodora Ramaš z Novog Sadu, a u štrednjim Kristina Đuranjin i Milica Mihaljovski z Đurdjova. Selektor na smotri bol Miodrag Petrović, glumec Srpskog narodnog teatru u Novim Sadze, a konsultant za ruski jazik bula Amalija Kovač z Skuli. Pokrajinska smotra recitatorov bude otrimana od 12. po 14. april u Sečnju.